Reka nongeye ngusuze kandi ngo ikaze nizere gukomeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uherereyemo. Iki kiganiro cya gatatu cy'uyu munsi nabwo ari byinshi cyane mu by'ukuri, gusa maze kuza kunyemera, maze kuza kuntiza umwanya, ndabizi neza ko muraza kuza kuryoherwa kandi muraza kuza kugenda mukora amakuru menshi mu buryo buri detail, apana kuza kumana kanyura inkuru hejuru. Sinzi impamvu bitamba kuza nkanyura inkuru hejuru nkakubwira ikintu just birango biri hejuru gusa nkagenda manumva nyine inkuru mba nyiguhaye igice kandi mashaka kuyiguha yose uko iteye. So na makuru aramutse bityo gitondo turi kujya tukugezaho. Umugabo witwa Steven Gerrard nyuma yo kwirukanwa muri equipe ya Aston Villa rero bakaba rero bagize match agatangaza kabisa ku mugoroba, bakoze iyo bwabaga kabisa. Sinzi byaterushije mu bantu benshi bibaza n'ibino equipe ya Aston Villa yaba hari abakinnyi baragize uruhare mu kwirukanisha umugabo witwa Steven Gerrard, kuko nyuma yuko amaze gutandukana n'equipe batsinze Brentford ibitego bitatu byose ku busa, ibitego byaje mu minota 15 ibanza, hanyuma iza kandi kongera kubona ikindi gitego cya kane cyaje kuza kuboneka mu gice cya kabiri. Ni ibitego byatsinzwe na Real Bayern ku munota wa kabiri, Danny Ings aza gutsinda cya kabiri ku munota wa 7, assist ya Bayern n'ubundi, hanyuma aza kuza gutsinda na penalty ku munota wa 14, ariko ko Oli Watkins aza kuza kubona ikindi gitego ku munota 59 batsinda ikipe ya Brentford ibitego bine byose ku busa. Hanyuma igihe kirekire no kipe ya Aston Villa aza kutabona intsinzi ku bwa Steven Gerrard. So abantu bakaba bavuze bati the proof that Steven Gerrard should not manage any Premier League club anymore. Bakaba bavuze ati rero ati nyuma yuko Steven Gerrard asohotse mu ikipe ya Aston Villa ikitwara muri uburyo ngo ni ikimenyetso simusiga, cyangwa se icyo twita ngo ni ikimenyetso ntayegayezwa kigaragaza ko no mugabo ngo adakwiriye kuba yakongera gutoza indi kipe mu gihugu cy'Ubwongereza ukundi. Saka rero abafana bagiye kuri social media platforms bavuga ko nimba no mugabo agiye ikipe ikitwara muri buno buryo bigaragaza neza ko ikibazo cyari ahubwo ikibazo kitari group yari afite. Akaba ari abafana benshi bagiye babyanika, ariko bakaba batangiye kubyanika nyuma y'imeta 15 gusa bibaye nyuma y'imeta 15 ikipe ya Aston Villa itsinze ibitego bitatu kabisa. Nego wese abana ko none ngo Steve G bamumanutse kwa kwi bamumanutse cyane ngo kande nebo wa mbere yatubwiye ngo 3-0 this is unreal. Gerrard was really holding us back at Gerrard ati bitatu kubusa ngo Gerrard yadusuzaga inyuma cyane ngo prove that Gerrard should never manage a Premier League football club ever again. Ati ikimenyetso cy'uko Gerrard adakwiriye kongera gutoza indi kipe yo mu Bwongereza nanone. Ati there's a lot must have proper the tested Gerrard unrecognizable hang that. Ati bingi biraza kuza kugaragaza ko Gerrard none adakwiye no kwibuka namba. Arumva ni benshi bagiye bagaruka kuri Steve Gerrard ngo the hold end singing are you watching Steve G. Abafana abo byarangiye bari kuri ngo are you watching Steve G muri mu kibuga cya Villa Park ngo are you watching Steve G. Yatari kabisa nga mustori, but Gerrard was the problem. Bajya babyandika byicare kabisa. None abandi baraza ngo Villa without Gerrard. Ateka ifoto ya Barcelona ya 2012 gutyo 2012 ya kipe ya Barcelona yari kakaye cyane kuva za 2000 gutwara gutyo. So n'abafana benshi bagiye bamanuka kuri social media platforms ziwe bigeranye na performance kipe ya Aston Villa yagize imbere kipe ya Brentford ikabitsina kabisa itego bitatu ku busa. So rero akaba ino kipe ya Frank Thomas ya Brentford cyaje kuza gukubitirwa areba inzega kabisa muri Amerika abari kombyita itsinda ibitego bine byose ku busa. Rero ni kipe ya Aston Villa akaba rero ari intsinzi yari yemere cyane. So bakatwa ko rero ino kipe ya Aston Villa biri buze kuza gukunda ku mutoza witwa Ruben Amorim. Nanaye babwiye muri weekend I think ari ku munsi we ko ku gatandatu mubyibuka neza, mubwira ko n'umugabo witwa Ruben Amorim mutoza kipe ya Sporting Lisbon ashaka kuza kumutoza mu kipe ya Aston Villa ni atagira iginduka. Rero ngo progress ngo cyase ibiganiro bikaba biri kugenda neza cyane kugira kano kanya ku buryo umuntu atagira iginduka rwose ngo rizi close ya miliyoni 10 iri hagati y'ikipe ya Sporting Lisbon n'umugabo witwa Ruben Amorim. Ikipe ya Aston Villa ishaka iribuze kuza kwishyura amafaranga ariko n'umugabo akagenda. So umugabo witwa Ivan Toney rero akaba ari rutaza mu kipe ya Brentford ndetse akaba na kapiteni wabo. Numwe mu none batatswe cyane bijyanye no kuntu bitwaye ku mugoroba, gusa akaba yavuze ko by'ukuri ngo gutsindwa ibitego 315 ngo byabaciye intege cyane ngo ndetse ngara amakosa akomeye cyane bakoze ku buryo ngo nabo bwabo bibona ko bagize performance mbi. Bakaba rero basabye imbabazi abafana babizeza ko rwose ngo mu kintu garuka bazitwara neza cyane. Mu gihe kandi bari makuru akomeje kuvuga cyangwa se ko byabaye muri weekend ikipe ya Jesse Marsh ikipe ya Aston ya Leeds United yakubiswe na Fulham ibitego 3-2. Akaba rero
atari kimwe kiza cyane kuri equipe ya Leeds United nyamara kamabwiza kuri ikipe ya Leeds ishakwa ifite nibibazo banza gese basha nta bintu byatara afite muri kabisa so reba katubwira ko ngo uko byagenda kose ngo nubwo ikipe ya Leeds ikomeje kugenda igarikwa cyane uno munyamerika Jesse Marsh ngo akomeje kubakingwa cyane na body equipe ya Leeds United bigendanye n'ukuntu ngo ari kwitwara muri minsi nubwo barutazamo nka Patrick Bamford bari bagarutse ariko nta kintu special byiza bakorera iyi equipe rero ikabaje kuza gutsindwa ibitego 3 kuri iyi equipe ya Fulham ku mugoroba gusa abafana bo akomeza kubasaba kugumana nawe akomeza kubafana akomeza kubasaba kubizera equipe yari ikamaze gutakaza rero match zigera kuri enye zose muri ntangiriro ya season cyaho tuvugana rero ikaba iri muri relegation zone so rero abafana ntago bari gutinzamo Erlandot ku mugoroba bakomeje kwerekana ko ntago banyuzwe kandi ntago bishimye kabisa bakaba bakomeje kurimba bati you are getting sacked in the morning bafite ndimo barimba ngo you are getting sacked in the morning turaza kuza kwirukanka mu gitondo rero so Jesse Marsh akakomeza kubasaba ko bakomeza kuza kwana nabo mu buryo umwe cyangwa se ubundi icyakora igitutu cyo nago cyaza kuza kubera kuko gutsindwa na Fulham none igutsindi Erlandot byo byari bindi gusa ni nkuru irimo nuko na William Burgers de Silva ngo akarero ari umugabo cyane equipe ya Chelsea cyane baramuzi yaje kuza kubona igitego n'undi muri match baje kuza gutsinda muri izi bitego 3 kuri 2 hano kandi equipe ya Leicester City nekaje kabaje gufata equipe ya Brand ya Wolverhampton Wanderers itsinda ibitego bine byose ku busa ibitego bya Yuri Tielemans, Helve Baines, James Marston ndetse na Jamie Vardy niyo baje kuza gutsinda ino equipe rero ibitego mu gihe witwa Jamie Vardy kabisa fasha Wolves akayikoma kabisa Jamie Vardy the first player to score 100 goals after turning 30 years niko gayigo yakoze ngo mu myaka afite hejuru y'imyaka 30 umukinnyi umaze kugera hejuru y'imyaka 30 agatsinda ibitego 100 akaba rero ari we mukinnyi kabisa wabikoze ku mugoroba gwatsinaga ikipe ya Wolves ibitego bine byose ku busa akaba rero cyari ikintu cyiza cyane kuri Jamie Vardy so ni we mukino bikoze muri kino kinyejana niwe mukino bikoze muri kino kinyejana kabisa aho yaje kwinjira mu kibuga simbuye Patson Daka ako kanagako bango kujya mu myaka 30 ariko ugatsinda ibitego 100 umaze kuza imyaka 30 ugatsinda ibitego 100 muri Premier League ni ikintu cyatari kabisa rero akabaje kuza kubikora rwo yarinje mu kibuga asimbura mwita Jamie Vardy moteur kabisa uteye ubwoba cyane akaba rero yabikoze ku mugoroba wari uri hafi watsinze ibitego byinshi ari hejuru y'imyaka 30 wakutarabashe kugiza ibitego 100 ni Alan Shearer rero akaba ari umuntu muri hafi aho yatsinze ibitego gira kuri 84 byose ari hejuru y'imyaka 30 uri kubyumva rero uyu muri jande equipe ya Newcastle United akaba yarabikoze nanone kandi abandi bakinnyi bagejeje kugenda bareba ko batsinze ibitego byinshi hejuru y'imyaka 30 barimo na Frank Lampard yatsinze ibitego 82 ndetse na Teddy Sheringham watsinze ibitego 77 bivuze ngo Jamie Vardy rero akaba akoze agahego katakorwa n'undi muntu ari wese mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa aho yamaze yagejeje ibitego 100 ari hejuru y'imyaka 30 ni umuntu wambere washiye kubikora mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo ikipe ya Leicester City batsindaga ikipe ya Wolves kabisa ibitego bine byose kubusa akarero ari match ari komeye cyane mu gihe kandi bane makuru akomeje kuvugwa aramutse muri cyo gitondo Kasper Schmeichel abafana equipe ya Nice bambuinze cyane kabisa nyuma yuko biragaragara ko n'umugabo rwose mu kwezi kwa mbere ari bize kuza gusohoka muri equipe yajoininze ave muri equipe ya Leicester City ariko abafana equipe ya Nice rwose ntago baramwumva nyuma yuko n'umunyezamu rero yaje kuza gusimburwa n'uwitwa Marcin Balke mu mukino rero bakinagamo ku mugoroba performance zikaba ziri hasi cyane kabisa bikabivuga ko rwose ngo mu kwezi kwa mbere uno mugabo ari bize kuza gusohoka kubera ko ntago abafana bishimiye cyane imyitwarire y'uyu muvandimwe mu gihe kandi bari makuru akomeje kuvugwa mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Napoli ninde uzayihagarika muri nicyo kibazo umuntu akwiye kwibaza Napoli uyu ruteza mu Nigeria twa Victor Osimhen yagufatiye muri ibyo harande yakoreye mu defense equipe ya arya batinaga nande John de Man City batina na Soton bakinaga nandera ni Brighton and Hove Albion hari yes ni Brighton eman ibyo muzi harande yakoreye mu defense ya Brighton agatsinda igitego cya mbere si by'ijana ku ijana witwa Victor Osimhen yakoze ariko ni hafi yabyo kuko yafashe n'umuvandimwe w'umwongereza witwa Chris Smalling so aramwirukankana aramusiga kandi bari kumwe bakiri kumwe aho ngaho kabisa ataramusiga intambwe nyine ibana yateye kompori irenze mu izamu shamba ko Rui Patricia yafata ingiye ifata ari kugwa mu izamu kabisa mpera teka mu izamu match yangira igitego kimwe kipe ya Napoli kusa gukipe ya AS Roma akarero match yari yabereye n'uri ku kibuga cy'ikipe ya AS Roma Jose Mourinho akarero
yongeye gutsindwa byatumye yicara ku mwanya wa gatanu kabisa. Ikipe ya Napoli kabisa iri mu bicu niyo kipe navanga iri nasire cyane mu gihugu cy'ubwonye mu gihugu cy'Ubutaliyani kujya kano kanya rero akaba rero ari akazi katari kose cyane gatoya ku mugoroba muri equipe ya AS Roma. Akarukoro byari bimeze kujya kano kanya mu gihe kandi twita cyane n'amakuru akomeje kuvuga kugira tuvuganya ngo witwa Erling Braut Haaland ashaka kuzakora gego kaba mesara koko ari mu kiriro cy'intego byinshi muri championnat y'Abongereza mu mwaka cyase muri saison imwe nyuma y'uko ngo akomeje gutangira saison neza cyane rero akaba no muri weekend yaje kuza kubona ibitego bigera kuri 2 mu bitego 3 kuri kimwe batsinze ikipe ya Brighton and Hove Albion. Rero uruteza ugiye ufite imyaka 22 nyine y'amavuko ngo aritezwe cyane kongera kwitwa neza cyane muri sezo rero akaba ariko gahunda zihagaze kugira tuvugana tugomba gutegeza tukareba koko niba iyo rekoro azayikora gusa kazaba arakazi katoshi cyane na gatoya. Mu gihe kandi hari umugabo witwa Le Ferdinand agiye mubwiraho cyane yakomeje kubakinga umugabo witwa Marcus Rashford avuga ko akwiriye kuba ari muri equipe nationale y'Abongereza izajya mu mikino y'igikombe cy'isi kuko atekereza ko imvune za Cole Wilson ngo zidakwiriye kuba zakwizerwa ndetse n'uwitwa Calvert-Lewin ngo kwagera muri Qatar ngo n'imvune zabo ngo ntababyizera cyane. So rero akavuga ko witwa Marcus Rashford ngo bigene niko ari kwitwara muri minsi ngo akore ko yahabwa umwanya agahabwa Ikizere akazajyana n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mikino y'igikombe cy'isi igomba kubera muri Qatar mu kwezi gutaha. Nejo boni mwana nejo muri gihe cyageze kabisa nibutse n'abashaka kwamamaza mu gikombe cy'isi kuri Radio 1 abantu nushaka kujye kuri social media platforms zanyu nyandikire na kibazo uko byagenda kose utaza kuza gukangwa ngo birahenze kuko ndabizi neza ko igiciro kizaba kiri hasi cyane ibyo ndabizi ahubwo niba uri tayari uze kugendekera kuri social media platforms zanjye ujye kuri Instagram yanjye ndikaba Baryinyonza 12 cyangwa se ujye kuri Twitter nitwa Baryinyonza ubundi ndaza kuza kuvugana nawe gahunda zibe zagenda neza cyane. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport amajezi meza cyane agizwe kabisa mayo makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zango z'amafuti ndakubwiza ukuri bya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo inagufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane amakoti ava muri za Turukiya amakoti ava mu Butaliyani yayandi ujyana mu bukwe yayandi ujyana mu nama nono amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufasha mu bwese byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti amashati y'amusirimu n'ukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakoti yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta ni bacuza amatelefoni ubundi gahunda ko zagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 21 12 Bismart Rwanda bakwatsi. Mu gihe ikipe FC Barcelona ku mugoroba kabisa bakaba rero bakanza abazi ikipe yitwa Athletic Bilbao batira ibitego bine byose ku busa gusa witwa Ousmane Dembele papa he baba we uyu muhungu witwa Ousmane Dembele mana nyagasana bo mu bitego bine yatsinzemo kimwe anatanga imipira 3 yavemo ibitego bivuze ngo byose bigize mu ruhare ariko Evan Dembele byatumye nizere ko Xavi yamaze kubona ko Rafinha adakwiye kugeza abanza mu kibuga kuko yicira Dembele cyane. Nizeye ko amaze kubona ko Dembele yari iburyo aba shining. Ibyo kuzana Rafinha kamuzana ibyo Dembele kamushyira ibumoso bituma Dembele adakwiye ibyo kwiriye gukora. Dembele umukinnyi ukina iburyo ebana yafashe Bilbao arayikanda yigira nk'inombe neza ajugunya ku ruhande. So igitego cye cyaje n'ubundi yahasitse n'witwa Roberto Sergio Roberto aje kuza gutsinda igitego nawe cya kabiri Battle Varane katsinda cya gatatu ndetse na Ferran Torres aza kuza gutsinda icya kane ariko zose akaba ari assist z'umuvandimwe mu Faransa yitwa Ousmane Dembele. Ibyo kujya mu mbabarire witwa Ousmane Dembele ntazongeye gukina ibumoso mu murekeri iburyo noneho witwa Ansu Fati bari ibumoso gusa ku mugorana za mu buryo Barcelona yakenye yari yabanje ibumoso urumva 11 wa Barcelona yateganye mu izamu central defense arimo Jules Koundé ndetse na Eric Garcia iburyo hari Sergio Roberto ibumoso hari Alex Balde mediane irimo Sergio Busquets irimo Frankie de Jong ndetse na Pablo Gavi mu gihe attack iruhande rw'uburyo rwa Ousmane Dembele ibumoso yari Pedrizo ndetse rutazamu yari Robert Lewandowski. So mumbabarire niba mushaka ne ko Pedro azajya banza mu kibuga ntacyo mujye mubikora gutyo ariko Dembele ajya kina iburyo pe
Dembele ajya nimba Xavi abona wenda Ansu Fati ataragera ku rwego rwo kubanzamo wenda ajya kirayo Pedri nta kibazo ariko Dembele ntazongeye kumukura iburyo niba akeneye umusaruro wa Dembele kabisa. So ibitego rero bine ku busa kabiri byo baje kuza gutsinda mu gihe Robert Lewandowski wiyatsinda igitego cye cya 12 muri saison ariko kandi birumvikana umugabo witwa Ousmane Dembele yaje kuza gutorwa nk'umukinnyi w'umukino waje kuza kwitwa neza cyane ku mugoroba. So muri Espagne rero n'ikipe ya Atletico de Madrid yaje kuza gutsinda Real Betis ibitego bibiri byose kuri kimwe n'ikipe ya Diego Simeone kabisa akaba rero yicaye ku mwanya wa gatatu nyuma yuko Antoine Griezmann aje kuza rero gutsinda mu gice cya kabiri ko na Bifekil wari waje kuza gukorera mu ikipe ya Real Betis ariko akaba rero baje kuza kwitwara neza cyane rero ikipe ya Atletico de Madrid iza kuza gutsinda ibitego bibiri kuri kimwe byatumye yicara ku mwanya wa gatatu kugera aka kanya akaba rero aruko byari bihagaze kugira ngo mu gihugu cya Espagne akaba ari makuru yo kujya kano kanya mu gihe kandi bane makuru ari kuvuga muri kino gitondo ntago nza kuza kubitindaho umugabo witwa Christian Eriksen akaba rero ari umusore w'ikipe ya Manchester United ukina mu kibuga hagati yongeye kubwira abantu ko abona Manchester United ya Erik ten Hag iri mu murongo mwiza nyuma yuko inganje n'ikipe ya Chelsea itego kimwe kuri kimwe yavuze ko ngo bakwiriye kugirirwa icyizere bakabareka bagakora ibintu byabo mu murongo ku buryo umutoza akwiriye gukora ibintu bye kuko abone equipe iri mu murongo mwiza cyane nyuma yuko bakuye inota rero ku kiraro cy'i Londres aho banganje n'ikipe ya Chelsea itego kimwe kuri kimwe avuga ko ngo atari bibi cyane uburyo Manchester gutwara ibintu byayo ko abantu bakwiriye kwigirira icyizere. Hano kandi mane makuru akomeje kuvugwa ngo ntago biri confirmed ko Rafa Varane yaba yamaze gukurwa mu bantu bazakina imikino y'igikombe cy'isi akora imvune ya hamstring yagize akaba yaragize mu mukino Manchester United yanganje muri kipe ya Chelsea itego kimwe kuri kimwe n'ubundi nkuko nabimbi bya ruguru ngo ntago Didier Deschamps arakura umuvandimwe rero ngo muri list cyangwa se ngo uburyo treatment yagenze biragaragara ko ntago watumukora muri list kujya kano kanya. So n'umuvandimwe rero akaba yarababaye cyane kabisa ntago mu kubabara kw'imvune ahubwo he got broken rumba yarabaye cyane akwera imvune yagize atayumva ko atazakibisho gikombe cy'isi ararira cyane abantu babyibuka mu mukino ikipe ya Chelsea yakiragamo na Manchester United ku munsi wo kuwa gatandatu ntiyumvaga ko birangiye ko imikino y'igikombe cy'isi rero atazayigaragaramo ko ino mvune icyakora ngo kujya kano kanya ntago biri confirmed ntago yari confirmed kubera treatment ziri kugenda zimukorerwa ngo hari ikizere cyuko byazanuka bikaba byagenda neza cyane mu gihe kandi bane makuru akomeje kuvuga kuko ni menshi cyane ntago nibuze kuza kugenda ntabahaye yose mba nabibemereye cyane reka tugaruke kuri equipe Liverpool nanone mbabwira iby'inkuru itubuye ko ngene equipe Liverpool ngo yaba yatangiye gutekereza ko rutazamu equipe ya Borussia Dortmund witwa Youssoufa Mukolo ashobora kuba yaza muri equipe ni nyuma y'uko umwana w'imyaka 17 y'amavuko yakomeje kwivuzwa n'amakipe menshi atandukanye Barcelona yamutekereza Real Madrid DCM ndetse n'equipe ya Paris Saint-Germain DCM zose zitekereza no mugabo uri buze kuza kuba ari free agent muri sama ikurikira rero n'umwana witwa Youssoufa Mukolo rero akaba yenda gusoza amasezerano rero ku mpera z'iyi saison Dortmund ntabwo yigeze mwongera amasezerano ari impamvu nyame equipe atandukanye yaba Real Madrid Barcelona n'equipe ya Liverpool konyo na Paris Saint-Germain zatangiye gutekereza ko zamuze zibonye uyu muvandimwe ngo zaba zibonye umukino mwiza cyane. So rero akaba ari impamvu azatagiye kugenda hazimurwanwa gaho tugomba gutegereza tukareba uko bizagenda. So ngayo nguko rero ngayo nguko uko bihagaze kugera kano kanya ngibyo ibiramutse bivuga byose nibaza ko ndabisasanuye gusa mu kanya gatoya ndaza kuza kugaruka n'andi makuru atandukanye ari inkuru ufite mu buryo bw'umwihariko zirimo amatransfer hakansha ko tuza kuza kuganiraho. Mbashimiye cyane ko munije wanyu rero mbifuze kuza kugira byiza cyane mbifuze guha mu karonka kandi Imana ibarinde.